Hello, abantu abaningi bayabuza, kanti sideposita kanjani sisebenzisa le app enje? Ikuphi ioption yokudeposita? Khululeka. Nanka ama steps ozowafollowa. Log in, ungene ku XM app yakho noma ungene ku website yakwa XM, uzongena ku homepage. Musu ku homepage le oyibonayo njengamanje ngiyivezile. Phezulu lapha kuno balance ya account yakho obviously kuzobe ku 00 and then it's your real account awukwazi ukudeposita ku demo deposita ku real account. All right, then uma usuyo deposita kunalama button awu3 angapha ku right, khona leli elinobuso bomuntu, kukhona leli elingathi i-wallet, uyayibona, bese bakhona leli eli-alarm. Wena uyothinta kuleli elingathi li-wallet, aziya thinta kuleli button ngathi li-wallet, yabo, and then usuthola ama-option are different. So kuno deposit, kuno withdrawal, kuno internal transfer, transaction history, and then bese bakhona naleli linye. Right, so udeposit uyazichaza, usuke ufaka imali ku-app yakho entsha. Uwithdrawal uyazichaza, ususebenzile emakethe ufuna ukukhipha imali noma udepositile usushintsha ama-mind awusafuni, then uyakwazi ukuyikhipha imali yakho. U-internal transfer naye futhi uyazichaza kwenzakalani lapha. Ake sithi unama account more than one kuyi-broker, njoba unama account more than one uyarealize ukuthi hey, yazi ngifake kwi-account ye-dollar and mina ngifuna ukutrader nge-account engivule nge-ZAR. So uyakwazi ukuthi ususe i-account from kwi-dollar account uyise kwi-ZAR kunoma ikuphi, or ay ngifake kwi-ZAR mara mina ngithanda i-pound. So because i-account ye-pound nayo ivulile, so uyakwazi ukuyisusa from ZAR to i-pound. Uyayibona loo nto leyo? Yes. Then transaction history, obviously ama-transactions osuwayenzile. Okay, so asiqale ke ngo-deposit. So uyangena lapha ku-deposit, siyakuvezela ama-options. Uma usebenzisa i-credit card or debit card, online bank transfer, na wonke lamanye ama-options. Angithi ayibona loo nto leyo, nabo mobile money, yonke loo nto leyo lapho. So ama-options ongakwazi ukudeposita ngawo la kwa XM, yabo. Kodwa i-option engirecommenda kakhulu ile option yani ye-online bank transfer. It's easier, less complicated, and ayinazo into eziningi ezidingekayo. Ayibona loo nto leyo. So I prefer option 2. Okay, ngoba option 1 sometimes ikadingeka ukuthi uma ufaka bese kuba khona into ethi kumele ba confirm, like kunama confirmations amaningi enzekayo khona, but nayo you can still use it if it allows you. But online bank transfer is the easy one. Then we are clicker ku online transfer, haya, yabo. So usulandela ini lama option lawa ke. Ususelect ibank lakho, asithi sisebenzisa Standard Bank, ususelecta i-amount ozoyideposit. So if ufamiliar ngama dollar, uzosho ukuthi you want maybe $30, all right, then yabona siya calculate ukuthi i-$30 is 524. But ake sithi awukho familiar ngama dollars, so ufuna wena une 600, so uthi mina ngizofaka i-600, uyabona iya calculate ukuthi 600 it's how much, it's $34. Uyabona loo nto leyo. So le mali iyashintsha kuya ngokuthi amandla emali ame kanjani ngalolo langa osuke udeposita ngalo noma ngalelo viki osuke udeposita ngalo. So kwesinye isikhathi uzokwenzeka ukuthi kuthiwa u600 yini mhlambe u$25, depending ukuthi isimo siyini, noma ingakhula noma ingancipha. So ayihlali ifana, iyashintsha usuku nosuku, or noma iviki neviki, depending ukuthi kwenzakaleni ezimakethe. Okay, uma usuqedile usuyafika lapha uya accept ama terms and conditions, usuya clicka uthi deposit. Uyabona loo nto leyo. Then uyafunda ke lana into zakhona, then bese uya confirm. So njengoba sewuconfirm usuyongena manje kwi-system le ya online. Kulesi screen usufaka i-email address yakho owavuliswa ngayo i-bank app. Mhlazana i-bank enrolla ukuthi
you can do ini online banking. So online banking angithi uya ebank ukuthi bakuregister. So lo online banking process ke lo email obanikeze yona iyona ozoyisebenzisa, ne password ozoyifaka la iyona lo password owawuyenzile mhlazane owenza ini online banking. So amabhanki amaningi ke guys ayakwazi ukuthi mhlambe i-password so uyikhohliwe, ina option yokuthi uhambe ku-app yakho log in bese uyoshintsha ini i-password bese uyakwazi ukuthi ulog in la, ngoba la 3 attempts bazokublock uma uhlulekile ukufaka i-password right. Guys, I hope this video will add value, and then after this point you just follow ama instructions ozobusuwathola from a bank. Okay.